abantu basiphihlolele sekajwayele uba uNgcobo kodwa ke Muziwenkosi igama ngikwaNgcobo isibongo ngibikela kuba umpostoli noma umpostoli egameni lenkosi uJesu labefundisi bonke noma befundisi insizwa osisi ingane encane ekhona ngogo egameni lenkosi uJesu. Amen. Ikhamba lethe kundakhanga khona endaweni ekuthiwa iseMount Durban. Ngizelo mama uNdlovu. UNdlovu isosha ngempela uyasebenza. Nje asebenza abazalwane. Nekwazi thola umuntu ofana nami. Yabo into engilethela abazalwane iyodwa kuphela. Bazalwane kube eminyango uzokwazi ukuthi yaphinda soyiphinda futhi akile siwenza kubi eminyango ibandla likaJesu lilahlekile ibandla likaJesu liyazenzela umathanda ikhonkwane ekhishiwe uSolomon ningayikhiphi ikhonkwane ezindala ezashongo babomkhulu manje ibandla likhiphile ikhonkwane manje mangilalela ama-video and ngibele lokho ngaziba sonke lesikhathi ngiyabonga nomama ngidlala lapha endlini nkosikazi walapha endlini ngoba uthothi ngilele ubhizi awulokhu ubani lo muntu omlalele awuze bantu waphi ayisho lento ungaziphindani because idala ngenze yonke lona kuzobele ngikhathele ufika umuntu obekazi ukuthi ukhuluma yona ubekazi ukuthi ukhona the 3 months or 1 year vele umuntu mkhubo khona eminyaka bazalwane ayibonge inkosi ngeke bona ensukwini edlulile uNkulunkulu ekhuluma ngomama ngokunye ukuthi ucela uxwayisa akubanga mnandi uJesu akhuluma wasela umphathi wakhona wathela uNkulunkulu ngoba yayika benje yabona ke bazalwane ayiphathi yami That's ngaze ngasa ngimfuni nje umuntu ombelezela ngokumbelezela ngishmayela ngoba lombele ukuthi Ngcobo shumayela ngoba izobona yazi kanjani wazi ukuthinta amaqhiqi uthinta amabhuku wrong phambi kusala kaNkulunkulu usonile wazi uthi amazinyo egolide uma umuntu phambi kaNkulunkulu kuloko usonile ayithuhlaza uphakeme uzenza ngcono uqathiswe lakini yabona nje uyathetha usonje yonke le nto ayibonge inkosi so ngikhathele ukhathalekile bazalwane mina ngikhonze endlini nomndeni wami ayibonge inkosi kodwa ngibona kushintsha sengisho sengila okujwayelekile ngiyedwa umuntu okhuluma kalula okujwayelekile ngiyedwa umuntu okhuluma kalula ngoba bese kuyathena ikhulile ngoJesu ngiyalalela ngiyabhekisisa ayibonge inkosi ngoba angidlali masibizwa ngekuthena ikhulile ngoNkulunkulu ophezukonke ngoba kimi wambuleka angithandi ngiye eBible college ngoba abefundisi abafuna ukuya eBible college basebenze umfundisi umuntu kanti iBible college ayigombi umuntu uNkulunkulu ogcoba umuntu nami lento ekhathasile ukhazisa ngengqondo awukho moya kaNkulunkulu so yilento ke bazalwane and inyoka ithatha advantage yamanje ngoba uyadlalwa bayakhuluma abantu ngoba akekho la ngithe ngingena ngabuza ngisangena lapha ngingena lapha nayi kumana ngomama ngifika nakaleka uNkulunkulu kuzala mama ngeke ufike naye nathi ngishela ukuthi noyibo abantu babili bathathu kodwa kangasinga thumisa ngena nje akunayi ngiyazi asina shintsha so ke bazalwane isibuso kakhulu ngisibonga uNkulunkulu sisodwa mhlawumbe ngayisho nto usindiswa ngibulala kwaJesu ezizweni namphela yakubona konke lokho kunye ukuba ngize ngibule kuJesu enhlizweni yami enginenkani ngikhuluma nami nabantu bafoza khona mhlawumbe ngavana njalo ngambuzi imuzo ngoJesu ngoba lo nteketho lelifangele nomtholo uthola phakathi amadoda ashaphile awuzwanga endina